MAMIT vision chung kwate in VAWIIN chibai vek ule H zonun thari kani a tunkar chung MAMIT district chanchin langsar zual ilongai thaang VAWIIN Khan Nagarvan MAMIT-AH International Day of Yoga sanghi somni panga chu AYUSH Department District Hospital MAMIT le EF&CC Department MAMIT District TANGKAWP CHUAN HMANGIN SANGAM le activity HARIT yoga manga PHUNNA hun nei ani BAWK Kumin IDY hi avoik som pakhat na NIIN India MAMPUI mun nuai nga chuanga arwalin jingdar rukle achan ve a manchan ania alom na pui berhi Visakhapatnam Andhra Pradesh sa NIIN Prime Ministerin MAMIT-AH heguna hiam Prime Minister live telecast chu soi ngai thak hoda nei ania Dr. MAMIT-AH Pachwao Medical Officer in welcome speech le yoga for one earth one health mangin thu soi na hun amanga yoga hi mishing taksa riru le tharau thenga risel na le in lungrual na atana apoi mo thote tunlaya heng stress anxiety insomnia depression kan nei te le BP sang le zunthum nei te tan po a yoga practice tangkai theidan te asoi ani Pusilarin Mwana DFO MAMIT Forest Division in Ekpet Ma Kenam Chungchang Soife in Thingphun Chungchang le hair program ne na in kain hoi dante asoi BAWK thu asoi zoa hian common yoga protocol mangin yoga sangam yoga session nei NIIN pulal wat kima physical and stage management instructor in participants te akai shuai he huna hian harit yoga Ekpet Ma Kenam thim mangin thingtiak somnga pali phunhngal ani VAWIIN IDY manna hian mi somruk pani galkhomin Gavin MAMIT College NCC Gavin High School MAMIT Eco Club Safe MAMIT Environmental NGO EF&CC Department le AYUSH Department District Hospital MAMIT le sombig dangte anni NIMIN Khan MPF MAMIT District Forum BUATSAIHIN Seminar on Good Governance nei ani He seminar hi Reverend Lalnunzira, President MPF MAMIT District Forum Chuan Kai Shuayin, Reverend F. Lalram Councillor FG and CC MAMIT Chuan Hunser Ahmanga, Reverend Lalram Lian Apatsuao, General Secretary MPF General Headquarters Nian Achangin, Good Governance Chungchanga Seminar nei ani chante ngai thak ani. Resource person Reverend Kailarin Moya Chuan Sorkar chakle cha nei tur chuan Sorkar how to de chau nilavin mipuite Sorkar thok to sang tele NGO sang te anpoi mo hle ani ati dikta kamani chanpual thote pathian trina le da poimo na apoimo hle ati BAWK he seminar a hian MAMIT District chunga department sang how to te village council member tele lomngai pol sang te antel chanem hle Reverend Father Raymond Laram Thenga Chuan seminar ngai poimo akal khom zong ten hena lom thu asoi ani NINGANI Khan CHHIMVENG YME Hall MAMIT-AH MZP Headquarters MAMIT MALAKNAIN ZIRLAI te chate choi moina hun man ani a PROF.LALNILAWMA Minister of State CHUAN NIIN hun HMANPUI he huna hian MAMIT-AH class 10 le class 12 distinction a pass mi som pali institution topper mi pani MES ling mi pathum le MBBS graduate mi pakhat ten hena choi moina hlan ani a best school award thangin award hlan ani BAWK khwalian chuan lom thu soin MZP headquarters MAMIT-in ZIRLAI te chate choi moina chang asia chu lom ati thu asoya minister chuan mi hlotling ni tur chuan apoi mo chu kandu thlan na uluk hi ani a hei hian ngong thui tak nain hun kalzel tur le omzel dan tur ashil ani ati hlotlin hi ol sam taka nei thei ani lawa thei top le teima taka thoa hlo chwa tur ani ati BAWK Professor LALNILAWMA chuan mani in rin tok na le kanri ruput dan hian kan nun na satakin ashwai thai awangin ZIRLAI de chu kan thil thlir dan chu a engzong a thlir turin afuya lekha chiar tam turin angen BAWK harsan tam tak kan nuna kan ma chon chauzel dona hlotlin na hi hlo cham na atangin pen khat chi ahla ani a chu wangin beidong lawa teimak na nen be chauzel turin afui BAWK
P. Caroline LB Kiangte, additional DC MAMIT to KHUAL za omni in ZIRLAI te phuina thu asoya pukela nun fela DEO DPC MAMIT to KHUAL chani in pu HL Thiang Lima President MZP General Headquarters su wap tu anibok ZIRLAI te cha choi moina hun hi pulal cross lua Vice President MZP chuan kai shwain ZIRLAI kal khom te chinga rui hlau dau chu zia in zir tirna nei anibok NINGANI kham PROF.LALNILAWMA Minister of State chuan MAMIT KHAWPUI chunga a department chan shang PHE department DRDO le LAD office te atloa THAWKTUTE'N lo dong songin nakal mek le machhap omte minister hena hian an lo thlen ani PHE Department Minister hian PHE Office Complex a thingphunin bul achana sikle sa in thak danglam zel na khovela thingphun war theu turin acha MAMIT main reservoir le zona reservoir te chu senior EE le senior SGO ten nen to in na thokal mek dan a en fia distribution pipeline enin malak zel dan tur an soi ho DRDO le LAD office te atlon a THAWKTUTE'N hena phuina thu soin ramle khotlang tana na thok an ni insurance tur le an ma ni dor tu mi pui te sia du le har satna an nei te ngai thak saka sutkian pui an ngai na mi pui te ngai poi mo turin acha bok Professor LALNILAWMA Minister of State hi pukel tlom lava district board sab le official dang ten an choi om ani BJP MAMIT District chuan NINGANI chundar som panhi khan MGA Press Club MAMIT-AH thuthar thedar tu te ma a Prime Minister Narendra Modi kai shwai BJP sarkar kumsong pakhat na pualin sarkar lai pui malak na shang puan zarna an nei he hun hi pujelarin moya president in akai shwaya kumsong pakhat chunga sarkar lai pui malak na langsar zwal tar langin a thlona damlo in enkol na golden card mangtu India rampuma mi veibel somthum paruk an oma hengzinga hian mi zazela panga point pasari pakhat te chu Mizoram atanga mangtu te kan ni ati hengba ka hian housing for all noya Mizorama chena in nei lo mi singni sangli zani somli pathum te chena in saksak to an ni a thingthang ko shanga in thiarna siamte AAY le PHH tetana ration bu fai athona semte chungtin nena tui connection pek baka PM Kishan waya Mizoram akut na thok tu mi nwai khat nena chanpui na pek ani to thole Bayrabi tru sairang rail kong siam te chu Mizoram po in kan manchang kai zwal te ani ati BJP MAMIT District shwai tu te chuan zomwan tlang khua ami harsa chung ko somli pasari le pian phungar walban lote PHH le NFS a da anni antia hei hi ti danglam turin pobi lal chanzawa supply minister an ngen ngal ti an soibok hengmi te hi dana AAY le BPL om turchin anni a donation card anti thara hian party feelings takin an kalpui ni a an sha thu thar thedar tu te an shilbok National Highway number 16 MAMIT apaltlang lautur chu poi anti thule chalaw anti thu soin BJP MAMIT District shwai tu te chuan tuna hian ti danglam thei alania hei hi centrala nitin Gadkari Road and Transport Minister hena ti danglam turathen antum thu an soibok MAMIT District a Eklavia Model Residential School Pathum Korte Thoveng BDO Reek BDO le West Piling BDO nwaya pek thar ani thu an soya zolnuam BDO nwaya pakhat kan nei sa ti an soibok Nilaini khan MAMIT Divisional Forest le Safe MAMIT Bultumin tuin na hum hal le man khat dai plastic man claim in zirtina Government High School MAMIT-AH nei ani Hehuna hian pusila rinwana Divisional Forest Officer chuan tuin na hum hal le plastic man claim konga Environment and Forest Department malak na mai chu atok zo to lava ZIRLAI no pangte atanga ma kan lak anga yani ati kanram leilung le nungcha te hum hal dur thei top chwa turin ZIRLAI te asom hehun hi purabat zoram liana President Safe MAMIT chuan akai shwaya pularam chana headmaster chuan no pangte fuina thu soin Government MAMIT High School ZIRLAI za somni pathum baka zirtir tu te antel ani Tholeni Khan BRC Hall MAMIT-AH Training Program for Sensitization of Secondary School Teachers of MAMIT District on Career Guidance nei ani
MAMIT District High School zirtir tu te chanem taktelin he training hi samagra siksha MAMIT District le Institute of Advanced Studies in Education IASE TANGKAWP HUAI hot ani he hun hi pu Emmanuel achak chuak additional DPC samagra siksha MAMIT District CHUAN kai shwaim khochia le kong chekara zirtir tu ten he training ngai poimo a an local chulom ati thu asoya training lok thlak takmang turin du sakna alan Institute of Advanced Studies in Education IASC atchangin resource person palin hun mangin zirtir tu tetana changkai tur topic shang sensitization on VIR executive and clerical careers, literary careers, sensitization on scientific and technical careers, teaching careers, sensitization on careers in sports and fitness, commercial career, sensitization on careers in hospitality, social and persuasive careers, artistic careers, de zirho ani. Thochani Khan DC Conference Hall MAMIT-AH India Rama Tribal Meet Soikan na atana Sarkarlai Pui Scheme PM Darti Aba Janjitia Gram Utkarsh Abhiyan DAJGUA chu Pukelal Tlom Lava District Board Sab CHUAN Ahong District Board Sab CHUAN he MALAKNAIN atumber chu Sarkar Scheme kalpui to a gap Tribal Meet ham chatna atana no kha hi ania hemikonga hian line department NGO le VC te chuan mani na thote enleta Malak na chatak ne na mipui te domkan hi ani atia sarkar lai pui na angai poimo doorstep governance mipuin minpan ngai lawa keima ni zokin kanvapan hi kanzom chat angaya mipui rongbol tu kan ni angin district mason nan thai top kan chwa achul ani ati he hun hi P Caroline LB Kyang te additional DC MAMIT CHUAN kai shwain DAJGUA soizaw na hun amanga DAJGUA scheme kumwa chung kalpui turni im gap filling scheme omsa tribal ham chatna atana ti khana ani he campaign darti aba janba gidhari abhiyan awareness and benefit saturation camp chu jun ni som panga o turni im jun ni som panga sang ni som ni panga achanga jun ni som thum sang ni som ni panga thleng kalpui tur ani a MAMIT district a khosom nga pasari chu he scheme kalpui na tura than anni ati khochin ilauthlirang State Meteorological Center in Tarlan danin VAWIIN Khan MAMIT-AH alum library Celsius degree som thum ania avo library Celsius degree som ni pathum ani mulok danin naktuk hian alum library Celsius degree som thum pakhat vel avo library Celsius degree som ni pathum ni turangai ania munchen khata ro sur tura mulok ani jingdarli le minute som thum pathuma ni achwakanga tlaidar ruk le minute soma atlaang Khati song kha don kar chunga MAMIT district chanchin langsar zual kan clear how thai da chu ani